ILP की बिल से मौंग मरिल ताना पुथोकनबा खंगाही सिंह तानादुना कन्न होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना फोंदोखरे यलहुमी कदनबा जेसी ILPS ना संचलप खोंजंग असिदगी अमुक मखा ताना हौखरे अमदी हिमाचल प्रदेश मिटोप लम लैब यादबगी चना कांगलोन मणिपुर सुमानबा अमा थंबा याबगी ओइथोकपा लै हाइना स्पीकर वाई खेमसाना फोंदोखरे खुरमजरी ISB की पाव बियंग ताबिरिब सिंह तराम नोक्सरी हौजिक मरिब पाव सिंह सदोन पिजरी ILP की बिल से मौंग मरिल ताना पुथोकनबा खंगाही सिंह तानादुना कन्न होनरी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngasi mahaki bangloda pangthokpa thorom amada chif minister en birena phongdokre mahna makha tana haikibada ILP gi dabi asi matam sanglaba dabini mamangi sarkar gi matam dasu mahak masamak drafting committee gi member oiki hojik lariba no sarkar asina stakeholders sing amadi akhang ai sing yamna kupna tanaduna am hanadana na maung maril tana thabak paikatuna yelomi sing kanana ba sarkar no honagani मतम खरा इसिंग साव अमदी असेंबली लेखिबा अमदी अनोबा सरकार की 100 days की प्रोग्राम सिंग पैकेट की अदुना ILP की वफम असिदा थबक तौबदा खरा थिंथकिबनी मियाम ग लोइना बिल असि माइ पाना पुथोकनबा सरकार न होनगनी हाइकी ILP की सी हमना लॉन्ग ड्यू डिमांड ने इवन आई कैनो द ममांगी गवर्नमेंट दु लाइडिंग द ड्राफ्टिंग कमिटी की मेंबर वजर में ट्रीट से कोई भाप ताई लाइरिबा कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन दे लाइरिबा ट्रेस अदुबो हम सिस्टमैटिकली कोई तौबद्रका ले नहान बिलनी मदी आदा अदम कनो तोरगा पेंडिंग लेग्रे बिलमा हलाइसी असेंग बदी हानगी लेबिरंबा गवर्नमेंट दुना ममा अदुगी मोगी इलेक्शन मांग असेंबली दा पुथोकनी अदुगा पास तोंगिन तोंनकीबनी अदु somehow anyway ngamamdre अदु जे कोई अनोबा गवर्नमेंट लाए बिल सिना कोई डिवीजन तो बना तब स्टेट से डिवाइड तो बना तब स्टेट से पुंजन मगल होइना ना इंडिजिनस पॉपुलेशन कंजन बसे करी तौसिगे जाई फजना इकुमना मयाम कुं तानरगा मयाम की पोने सिदै द कोइना तोंनिंगदबगी कसु अदुगुम लैते तौदबो सिस्टमैटिकली मतम सान मांगसान रंग साना तौरकाना अखंग अहि मयाम तानरगा मु हन्नदर बाहायतारन करी तौसिगे ना कोई कन्ना गवर्नमेंट की यंगजली ना दमाइना हमजगे अमरोमदा येलोमी कनानाबा जॉइंट कमिटी ऑन इनर लाइन प्राइमरी सिस्टम JC ILPS ना लमदम मसगी येलोमी कनानाबा संगसिलप खोंजंग मतम खरा लेपद्रुबा मतुंगदा ngasiदगी अमु हौखरे खोंजंग असगी सरुक अमा ओइना ngasi सेगारो तलैबा कमिटी की ऑफिस तगी मियाम गे खोंगसत अमा सकखी खोंगसत अदुदा निंगथमफमदा ILP बिल पास तौगदबनी लाकलिबा पंचायत मिटोपना मेरेप ओइबा अमसुंग बोट थादबा यारोय हाइबा वाहि कया बैनर सिंगदा इखी खोंगसत अदुना कैसापात योरोपदा पुलिस न थटपदगी वाहिंग लेकाय लेमिदा सखी कमिटी की कन्वीनर अर्जुन तेलहैबना पॉमिशिंग द फोंगदोखिबदा अनोबा सरकार लालबसु थाजबा पिरकपा खक्तदा पेंथोकपा तौरोय येलोमी कन्ननबा बिल सेमदुना मदु पास तौदुना चनहनबा हाइबसी JC ILPS के पांदमनी मरिबाक मरमदम नुंगसिबा मियाम गी मिहुत ओरबदी बिल गी मरुएबा खंगना थबक तौरकनी हाना थाजबलै अनोबा बिल असिदा लमदम असिदा लेमिनरिबा येलोमी सिंगी अपुनबा याबा बिल ओइना सेमदुना असेंबली मिफमदा पुथोकतुना चनलु हाइना फोंदोखी इंदगी दि अमु मार्बल स्ट्रेटजी अमा लाखिनी मसिगी ओइना दि मियाम दा ILPS ना ILPS बुक्सरे ओइना आमना इंगना चचबरेली आमने हत्ता सारुगा ने डिफॉल्टर पर बिल साइड रिस्पांस कमाई तो वे लोग नो गवर्नमेंट दा इकुत तो पसिगी वारी सानारो बलेते के बेंगे मरक्सिदा होय कदी खाली तो केमत लेते रेस्पॉन्स है तो ना हाय मंगम सानारो ngasi खोंगसत अदु वाहिंग लेकाय दगी खुया थोंग तारबा मतुंग मिनुथोंग लालगा सेकोन अंद्रो पार्किंग दगी एडवांस हॉस्पिटल तारक लब मतुंग थुंबु थोंग लालगा कृष्ण प्रेमी ऑयल पंप लालब मतुंग केसाम थोंग लादुना होदाम नेरक फौजिनदुना JC ILPS के ऑफिस ता लोशिनखि हिमाचल प्रदेश ता मिटोपना लम लैबा यादबगी सना कांगलोन लेरमले मणिपुर दसु मसिगा मानबा अमा थंबा याबगी ओइथोकपा लै हाइना स्पीकर वाई खेमसाना फोंदोखरे
Assembly Secretary Talaiba Mahaki Office Chamber the Pangtu Pau Mipam Amada Speaker Namakatana, how Kiba September Amada Himachal Pradesh University Sinduna, Pangtokiba Tribals of India and the Social Issues Hybrid National Seminar Ama, Saru Yarubada Wapamasi Mahana Kalakibani, Madugi Labuk Singh, Atopa State Kimina Labor Yade, Labor Yonba Punamak Himachal Miam Gimarak Tonagavani. Yellow Singer so Shuma Lady by Kogi State Asida Su Masiga Manaba Ama, India government Yakadabamo the same by Yagani Haki. Amarom Malemgi, non Quadigi Suba singing Mapama or Dharma Salada, Lambi in Tizana Semba, Lambi Kutingmat in sea Maridigan Nipan Power Tanakolas Tari. In the government people sub Manaba Pan Manipur the Sulakpana, contractor Amadi Tabak Yangshan Mana, Puxel Sang Bamatautai, and the Kongset Aduda, Dalai Lamangas Unaraki. Mana in Pal the Lactura Malemgi Peace Conference Mapangtung Magiapama Pongdolakle, Masi, October Aruba, Sayrul da Sindanaba Kanaragani Haki. Senai Patragadi, Lamamaki Sakupa, Mami Tabasi, what Panina, Masi Karachek Togiraga, Kamaito Naikogi, Lamsida, Equation Nong Subulamni, Tato Nong Su Heavy, Dharam Saladuri, the second rainfall, quite a git, Pitrivida Nong Subalam, and even the Ama, or Lamduda, Pazana Lambi, and maintained the Wunga Magai, which is Namham to Chamanava Barki, sending him Makada Semdavung Actanina, Masima. ZN Institute of Dental Sciences ngasi Minister N Biriana Hangdokre. Thoromadu Health Minister L Zaintu Kumar, Parliamentary Secretary L Susindro, S Subhasandra, ZNM's Director Professor T.S. Bimo Amadi, ZN Institute of Dental Science ki Principal Professor M Angobana Maruba Musing on Saru Yaki, Minister na Artificial Limb Pitting Department of Physical Medicine and Rehabilitation ki mission amasumiyam the Kushinaki. Zanimski Auditorium the Pantupa Dental Sciences Hantopaki Thoramdas Minister Namakatan Hakibada, Isha Ishana Toba Tabaksing Ishana Pangani, Canada Su Maral Tangjin Mayaroi, Lamdam Ama Oidi Adugumba Mapalamda lying Masapigas over Maram Ama Manipur the Kutung Saba, later Badi Ori, Dr. Sina Tamoshina Tabak Tobu, Sakar Asina Su Manipuri Miam Yada Tabak Toroi, Apapa Manipur Ama Uhen Bahibasi, Sakar Asiga Pamani Haki. Please don't forget. If I have done something wrong, but do I have to face the consequence in future? I don't say I'm not going to a chumbadi chumna dum lakani. I nang lale and a hiragasu. Tombaman and nang lale hiragasu. I lalam the sumbadum sumna lakani. I don't know. I can't sumna say, I society kitan. I quite am. I aware of state of the Manipur. Human resource, natural beauties, labour talent, human civilization. Health Minister Zaintu Kumana, Health Sector the Cell Tumgi Awaba Levasu Packet Payaba Tabak Singh Packet Kani, MDS Cell Mahan Bigimatang the Sakana Packet Tabakasi. FIR local living bu Maralere Hibernate, Razniti Oinalaman Kumagi Wapam Sulaite, Maryland Authority Ama Urugi the Mata ticket, but the Tangai put about Tok Yata Tabak Amagi Matu in a local Patabak Nihaki. Investigation the Masiyopate. I do not give her the I don't know X, letter Y, letter Z, Matu Palubi one a day. I say automatic choki to the Paman Bagito. I in a game was showing a choki among the Pamami or Mutagadi. Naturally, my name will be involved. Central Sponsor Scheme Sing Packet Padasana Kalon Singak Nanaba Commerce and Industries Minister Tongam Bisozina Hellum and the Textile Official Sing the Kangan Kre. New Secretariat Ki Okan Conference Holder Ngasi Pangtoki Department Sigi Review Mipamda Minister of Homasi Pongdokibani Minister Namakatana Marili Neba Department Utilization Certificate Matam Sanat Picket Pangam Dabadi Center Digi Palak Pagi Sang Hantarapani Official Singna Scheme Guidelines Sing Sumna Salabadi Utilization Certificate same but the Kudung Sad Bleroi, Hellum and the Handicraft Key, Delivery Scheme Maung Chumna Packet and other officials in the Kangan Key. Pisabis in the Yantonga Magi Langistok, Government Gi Oinamatic Sana Lady, Loinana Pisabis in the Sarakpa Pirol Sing, Lesson Nanabasu Lupa Karur, Amarum Sulairi, Hana Pundoki. Low single the Tabak Torbus in the Miami Yelga Tabak Toksi Hana Additional Chief Secretary agrees Sohel Aktanangasi empowering farmers having Matang the Pangtopa sensitization program ama hodopaki thorom da haikre
Manipur Small Farmers Agribusiness Consortium na sinduna Agriculture Department Farmers Training Hall da pangthokpa thorom aduda Agriculture Department ki Director PS Rajendra, Joint Director KS Mohendra su saru yaki. Director Rajendra na hakibada Agriculture Department ki officials na pakhaliba thabak sing miyam da khangan ba wat na thabak tawdabagum na uhalle haki. Soil actor na Agricultural Technology Management Agency atma gi official sing na tawriba thabak sing miyam da ningthena yohon mangam dabadagi hoba kaya uriba si section ba mathau tai numini sumna satagada sensitization program asigi kana basing official sing na lokshin duna lomi sing da hen ba loksing yohona na bahona biu haki. Of what you are doing. If you don't do anything, and because now that we are trying to monitor that you are actually visiting the fields and you are really doing the work. If you are really doing the work, then we should see how the results are coming. If you have gone to a village and you have sort of motivated the farmers, how the farmers' position is improving. That is the basic bottom line. Why we are here, why we have recruited so many people. Assam da kundariba Manipuri sing hiram kayada sothaduna leiriba si yangsin binanaba United Manipuri Association Assam na sangsil aliba khongjangi manungsa nangasi ayuk pung 3 tagina nungthil pu mga phawba silchar Aizol National Highway 54 Kabuganj Dolaida blockade chatakre association ki thomi singna highway da thoraktuna lambi thinki Manipuri sing ST category da sanbinanaba Manipuri Development Council ki mikhal pangthoknaba non Manipuri school singda MLT Oza Hapinanaba Haukiba Sahi Taruk Asida Kongjang Sangsindura Lakibani Adubu. Assam government ki maketagi thodok pathabak lokalak tabadi ki kongjang asi sangsil lakibani. Haukiba April mapanda Hozai railway station da rail blockade junction ki April ki tang taraga tariyata Assam ki secretary yauna mari lenaba department ki officer singap association ki president Jitiana Lusingba Mihut taraga mangana saba kambu amaga su wari sanaki adubu. Laibat thibadi ngasi phawba government ki market ki thabak amata lokalaktri dabi asi thabak ona pangthok trabadi makha tana Silchar airport road Lakipur amadi jiri ghata su lambi thingmagi khongjang junction gani hari handa Canada da pangthokiba International Film Festival da international award winning film oraklaba nangna ka papakchade ngasi Raj Bhavan gi darbar hall da film utkre Thoromadu da Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptullah amadi Manipur da leiba tongan tongan film bu pamjaba miyu kyana saru yaki film asi EK films ki thongamba amadi thoyamana puthokpani adu Dr. Makumani Mongshabana direction pibani Canada ta pangtokpa International Film Festival da malayam gi tongan tongan balebak nifuna saru yaki hari Ozasing inumi lakpada Manipur ki Governor Dr. Nazma Haptullah na Manipur Mia Maruina Ozar ki sinpham da leiriba singda yaipa pauzal pirakli saknareba educationist scholar amasung India ki President oramba Dr. S Radhakrishnan gi mapok numit September 5 asibu Ozar ki numit hana pangthoi Dr. Radhakrishnan na khunayasa ki tungi yumbi oigador bana singi lamjing liba Ozasing gi marueba du khangki hana leramba guru shiksha ki sanabi aduna hojik matam gi school college amadi university orakibani maramaduna Ozasing asi aikogi tungi lambi semgadaba maram na makhogi thabak sakhang batai Ozasing na kathopaga loidana makhogi thabak thorom makha sathakigini habisida singningai oide hairi Amaromda se minister nongthuma birena su Ozagi numit asida lamdam asigi Ozasing da yapa pauzal pirakli Ozagi numit asi laikhidraba Dr. Radhakrishnan gi mapok numit ta Ozasing na loriba thodang muning singdura pangthokpani numit asi lakpaga loidana Ozasing na kathopaga loidana mathau tawbagi damakta se minister na ikai khumnaba utlei Education Minister T.S. Radhe Samna su Ozagi numit lakpada yaipa pauzal pirakli Ozasing khunaya sigi yanglin saruni makoina mairu sigi lamchat sajat sengorpad asokpa thabdang lawbaga loinana lebak asagi phidam ningai oiba citizen ama oinanaba asokpa thabdang lawrubani haina phongdoki Nakalamoromda Ozagi numit hayeng pangthokudrba si Black Day thorom lebak sin bathungna Ozasingna pangthokpaga loinana court areas ki khongjang jantar matada section gadori Hayeng sanction gadurba khongjang asibu Manipur University Teachers Association asu sawat kani hari khongjang asibu sawat poina association ki members singna Ozagi numit thoromda saruk yabidana naba appeal tawri Coordinating Committee of Recognized Private School Manipur amadi Surasampur District Private School Association ani punna phaminaduna handak assembly da puthokiba private school bill gi section kharada hana recognize tawrabasing nauna registration tawnabagi yauri badu lauthok nanaba taksin mahana warep nakre
hose paugi marathon atim prem taloganis Datsun gi no launch storaba yamna powerful oiraba gari ready go 1 liter island nisanda fogbiragani ngasima klakpiduna test drive tobiraga gari asi comfort and convenience features in khangbiu booking gi damak link sinbirau island nissan near standard robert higher secondary school kanchipur akupamaro gi damak tizari pa phone number asda contact tobirau ngasidi swara hajinge मुझे कल योग सीधी योशी नहीं है मत्सगी योशी तता तिस्कोनी ने अदुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबे यामद्रे ये एक ऐसी नदिस्केटिक्स मजारे कॉल ये कब की चावल हाँ ये मत्सगी yang तो पता हम तो अगर नुमाई के लिए तो कैसे से भी हम साफ सुथरा है डेली माइल Fitness World, Keshampat Junction, Tidim Main Road. Hakjang sengna fana thamba haibasi aikhoi nupi oibigisu hojiki matamdadi yamna tangai fadaba man. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline streams, pure, clean, and healthy water. Break matung na makata pa pau pizari. Prime Minister Narendra Modi ki hayang degi hawudro banim humni gi Myanmar khongchat ki mangoina na diesel tanker ani Myanmar authority da question nakre. More gate number 1 da leiba land custom office ta ngasi pangthok ba thau snabagi thorom aduda Numliga Refinery Limited NRL Indiana Myanmar gi Parami Energy Services Limited ka question naki thromaduda NRL gi Chief General Manager AK Batadharia Director Technical BZ Fukan SK Burma Myanmar gi Oina Finance Manager U Yate Senior Manager U Winmin Project Manager U Kinsu Saruyaki New Era Environment Society na child right and you gi mateng loina na child trafficking amasung child sexual gi matang da consultation program ama Technopol Police Station na pangthokre thormadu da Technopol District Police ki SP Dr S Ibomsa Manipur Commission for Protection of Child Rights ki member ke Pradeep Kumar Susar yaki thormasi angang singbu mapal da yonthok pagi thingna ba highway da leriba police personnel sing missing na sing na ba Child activist singa pau phaudok na nabagi pandam da pangthok ki bani hari lamjingba finance na satar ki bani ni gi training program ngasi classic hotel lotion khre thoromadu da lamjingba finance ki general manager Tej Kumar managing director W Herozit ISDFC Singmarung branch ki Gopeshwar Sharma su saruyaki pangthok liba training program asina thabak phangdabagi masing khara makhedi hanthan mangamgani haina Gopeshwar na phangdoki Taulan hageram ai makhataba business expansion da pateng tawgudriba beneficiary side application applicant sing hagata makoi dai koina asna karam haina kamaina business kamaina growth tawdagi haibata ngasi numida waram pu manga makhairom taba matamda Thobal commando amadi 38 suba sam rifles na KCP gi miyoi ni haiba sakmaijing bazar dagi laisram tombisna ko ba miyo ema sakmaijin bazar dagi phare hari Sangmai Kendra ki manung sanba phumlo ward number 1 gi voter taraga mapan electoral roll dagi kakthak lamliba asi handak vote thadaba phangandrabadi makhal makha kaya gi khongjang junction gani haina ngasi Manipur press club ta pangthokpa pawmisinga unabada phumlo apun manupi samaj gi joint secretary Sunita Devi na phangdokre hiramas gi matang da DC da wakalu badabasu matam hen khre haina khangalaki local MLA da wakalu basu thabak oina pangthok piraktre masi mari lenabasingna yangshin biu haki Miyang Junction Biro aduga sarkar na ju government na ju Miyang Junction Biro haidana haijaninge karigumba ngasidagi na numi humni phawagi manungda sarkar na amadi mari leinaba authority singna amadi official singna Miyang Junction birakta bataragadi aikoi masidagi hena akalakan ba khongjang kaya ama junction jarakani haiba wafam ase ai thamjage
ngasi MSTA gi maike de Chief Minister gi relief fund da sel gi mateng pikre sel gi mateng kusinaba adu da MSTA gi General Secretary Sant Kumar yauna atei thopu basing kaya saru yaki hojik phawbada Chief Minister gi relief fund da miyamna lupa karor ani hena mateng panglakhre hari miyoi kada PDS ke agent ohengani seng pinanaba lupa lising kundagina lakh ama phawba deposit loramba Manipur Statehood General Amnesty Relief Trust Koba Amagi Director B. Kulachandra Sharma Sakmai Police na Phagat Pagaloina Office so Lonson Kre. Hiramasi Matang da Tigalakiba State Schedule Caste Morsa BJP General Secretary Khwarakpam Robin Namasung Agent Oruba Singnasu B. Kulachandra gi Mathakta FIR Ama Police ta Lokal Hankre. Office Ase Lising Ani Tara Taruki December Thadagi Staff Taraga Manga Lupa Lak Amadigina Lak Manga Pawba Logduna Tabak Taruki Banihari. Lising Ani Tara Treki January Thadagi Mafam Kayadagi agent Ohenduna Lupal Singh Kundagi Lakama Pauba deposit Tahunba agent Singi Inkol Pata Sahi Kun Karigumba Hiram Ambata Sinaroi Habigi Ifidabit Pauba Pian Ki Hari. PDS ki director ni Hariba B. Kulachandra Sharma India government dealer Hangdok Nanaba state government ta Kangalabasu government Nam Sinduna Thambadagi CBI na Thigatuna Noibung Nambam Sutektagi Guwahati da North East dealer Oiribi Saning Khombi Lokrapam gi Makhada Seng Logduna Pigani Haiba Wapam Media da Phongdoki Sadulkas Morsa gi General Secretary Robin na director ni Haizariba Kulachandra na Hakiba Wapam Sing Marileneba Singna Thigalubada Karigumba Wapam Amata Kangan Dabata Natana Magna Toriba Sing atu Namthak ni Hana Kanglak Pani Hairi Sanazari Masigi phone recording Lajari Adugi Mathakta Koigi State Sigi Oibiriba Kari Hatare Adani Mau Assistant General Manager FCI Wari Sana Matamda Koi Sigumba Trasiga Maria Matalaina De FCI na deal Tauri University State Government the Kaktani Haiba Pochi Laire Aduna Nasidi Manipurda Yamna Chauba Ekoigi Puki Karbar Tauba Adugumba Pataba Gang Kutpu Matolaktuna Nasi Samna Hingjariba Lajariba Sekmaida Nasidi Tunglare Aduna Asigum Lova Patrabasing Ase Maru Pangna Mutatminasi Sahitya Academy Madi LDMR Center Manipur ko kusam naduna Lamdam Sigi Flora and Fauna gi Ballet Thorom Ama Dem College Campus Talaiba Dev Literature Center the Pangtokre Thoromadu the Sahitya Academy Kolkata gi Officer in charge Gautam Paul Sahitya Academy New Delhi gi Manipuri Language Advisory Board ki convener Ais Bihari LDMR Center Manipur gi President Mutum Tomasu Saruyaki Tongan resource person singna Manipuri Sahitya Lai Harau Bagal Nariba Marigi Matang da Wanganki Thasiganida Tanga Karanga Singa Ubamong the Tori Yanduna Siramba Tauriam Ningol Inam Ombi Tanu Misigi Matang the Tongan Civil Society Amadi Imalu Kilusing Basing Yauna Mipam Ama Sagolban Kamnam Nerek Sadokpam Lekai Community Holder Pangtokre Mipam Maduna Zesina Mara Labor Musing Putokna Basangsila Kongjang Lupsingna Saru Yaba Todo Osigi Matanga Subsana Tigatri Pawa Sibahang Log the Bahina Yanakre Disi complex Talaiba Kuranganaini Holder Labor Miam Mipam Pangtokre Mipam Aduna All Manipur Building and the Others Construction Worker Welfare Association Hariba Union Asi known as Semkre Union Gi President Oina S. Nimaichan Secretary Oina N. Iboyam Kankre known President Oiraba S. Nimaichana Labor Singi Packet Liba Scheme Sing Moong Chumna Packet Pabatautai Labor Department Ka Association Karaga Bab Tana the Belibasi Libak Tibani Haki Zen Prumna Mamang Tagi Tangkun Gatrutagi Pangtorak Liba Pariasan Parbat Impal Zen Community Tasu Harau Tayam na Pangtokli Tangdu Lita bagi Kudam ni Hariba Kumay Asida Malem Zen Prup Singna Sara Henduna Patabasing Mang Kinabahonari Hayeng Arab Numit Oina Vegetarian Numit Haina Palan Pangtokatori Kala Economic Development Organization Kedogi member Ama Nasi Ayuk Lektarak Patigi Rims Ta Lakat Nabangam Dana Laikidre Laikitraba Mew Asigi Maming Toksom Lucky Sahi Kungani Toy Apokpa Laikitraba Tomba Takel Awang Lekai Degini Mahak Ngasi Kaitel Pambi Ima Singi Pochai Tangdok Tangding Torum Labamatung the Kango Dona Lecter Kibani Market Toy Yautra Baksang Koramban Ima Kaitel the Puratuna Kedogi Tomising Amadi Ima Ibil Singna Leishu Katuna Kai Kumnabuki
Lisingani taratrukta pangthokiba maitai mayaki teachers eligibility test TET da mai pakrabasing oza oine loksin gadabani haina Kesampat Lemuzam Lekai community hall da wakan mifam satakre maitai mayak teachers successful candidate ki secretary NZ Ibom Sana phongdor kibada maitai mayaki TET da mai pakrabasing bu hauzik phawa oza oine happy naba mari leneba singda kayar hana wakalabasung asi phawa khangsinadana leiri thasagi manungda talibada bi CP drabadi hena kanba khongjang junction gani haiki Anta kilang September ki kunta phawi manungda hari betabak singasi tabak ko no ontok pirakra bagi matang het nga mate wanda ke dei koi la changjan ba ya ba hungdang kaya ma changjan lagani le lo chawkat lo lama chumai chawkat ne koi samasi chawkat ba ya roi sama chawkat ba da lon chawkat ba daka lai lon chawkat ba ba se school college sing da tapina na ba lon mai tapina no da lai tane koi lon chawkat ba ya roi para matuna Ini pak ikut Manipuri sudah lebih dari kami pun kudi mak civil society organisasi kudi mak na luan mai wajah lau pun sudah lawan nana kita mak jangan lebih punya sudah mati panggilan. Ngasi yung pung nipalum tapa matamda Impal West ki kamando kangbu mana sinsamay singa matakta bus ama sektor bada nupi ama lupa lak mari romgi oy kita ba heroin number 4 ga kona na phare heroin number 4 adu mayom saduk laga puram mani hari phara nupi adu di Kim Kuchil sahi nipu taruk mapuroiba letngam kawi palilgi molnoi khuldagini nupi adu galoina na phagalaba heroin number 4 adu Impal police station da kushna khre hari Manipur gingam khagi damakta thawaina pontha pi khraba thobu singi senglaba mongphamlen oriba kekrupata langman thagi haitha leithabagi thorom ama lakliba tang tareta pangthoknaba UCM na sem sakhre Ayupung mapan makai tiki hoga dapat thorom masih dalam masih dari tongan furup sasing civil society organization sing mairu sing imalup sing amade UCM gi makha dali belup sing na saru yana na ba UCM na apil tawri Wago Higher Secondary School gi award poza sing tharak tabadagi Socialist Students Union of Manipur na sangsil lakiba khongjang makha tana sangsil laki gani hari School asigi nongna oza mari tharak laga amuk hanna leramba oza ahum atopa school da siznakiba laibak tibani award poza sing tharak triphawa class boycott ki khongjang sangsilagani haiki hauzik anis bo break amtang lomunis Foreign countries sing da tawbagumna iramda masidasu anawbo oina world class machine sizinaduna eye testing gi facility phanghanjari Leo Lamlong Excellency Opticals Khurai Lamlong Bazaar Tinchit Road Imphal East Aisu mafamsida yengthokjari adom su yengthokpiyo Hi, I'm Noinita Lode, Miss Universe India. Hi everyone, this is Bruna Abdullah here. And I'm going to be in Manipur on the 9th of September to organize a showstopper for my dear friend Robert. For the cause, Weavers and Handloom of Manipur. 9th of September, save your date. I'm gonna see you there. break matung na makha taba pa opizari Medical Society rims na sinduna basic life support amasung advanced life support ki matang da doctor singi emergency medical care ki matang da demonstration galoina na interactive section nama rims ki mini auditorium da pangthokre thormadu da Toronto gi Sunny Group Hospital gi faculty Dr. Tony Huidromna resource person oina saru yaki Thobal Police Commando amasung Kutramapan Subha Samrai Police ki apun bakangbu amana Sangmaijin area dagi KCP gi active worker ama phare Police Department gi PRO gi cherol amana phagal bami asigi maming Laistram Tombisana sahini phu mathoi apokpa angau Sangmaijin bazar dagi ni hari amarom da Impal West Police Commando na North AOC dagi PLA RPF ki active member ama phare phagal bami asigi maming Ningombam Roni sahi yangkai apokpa mangi singjamai mathak chongtham lekai dagi ni hari mas mapanda singjamai
सुपरमार्केट की मखा थंग लंबी मयाइदा बोम थंबदा चनब मियोइनी हारी राज्य सभा की मेंबर के बाबानंदा मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन की कंसल्टेटिव कमिटी की मेंबर ओइना हापखरे हिरम सिगा मरी लेना मिनिस्ट्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स की डायरेक्टर ए मनोहरना ऑर्डर अमा थोखरे थासगी तांग अमदा सिंग खाइबदगी खुगा दाम ताब लंबी सत्पा यारमदबदु खुगा बटालियन की आर्मी ना लेखोम लेनांग सिंग शेंगदोखरे मोहन जंक्शन ता सिंग निखाइबा अदुना खुंजा सिंग सथोक चसिंदा चाउना खुदोंग चादबा मायुक नदुना लाखिबनी हजूर मखा ताना सानबगी पाउलो बिस सानबगी पाउ पिजरी थास के तांग तरुक तगी खुमलपाक आर्टिफिशियल तप्ता टीम तराग निथोने सरु यादुना हौगदोरिबा तरानिथु सुबा मणिपुर स्टेट लीग ता याउगदोरिबा तिदिम रोड एथलेटिक यूनियन ट्राउगी यूनिफॉर्म यंथोपगी थोरम अमा ngasi क्वाकेथल लेबा क्लब असि ऑफिस ता पांगथोखरे थोरम अदुदा क्लब की वाइस प्रेसिडेंट जोगे चंद्र हॉबिजम सुभाष चंद्र जनरल सेक्रेटरी टी फ्लिन मैनेजर ओरिबा एन भगतोन एस विक्रम अमदी एल सुरन जोइन सिंग मियो क्या सरु याकी प्लेयर अमदी ऑफिशियल सिंग यूनिफॉर्म अमदी किट यंथोपग लोइना लीग असिदा माई पाक तो मिक्सर पुरकनबगिदमते याफ पाउजल सिंगसु पीकी लीग असिदा त्राउगी अहानबा मैच ओइना तांग निपान गी नुंथिल पुंग अहुम ताबदा एसएसयू सिंगजमीगा लंबा तौनगदौरी आंध्र प्रदेश की काकीनंदा लैबा जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी चथरीबा ऑल इंडिया सब जूनियर रैंकिंग बैडमिंटन की सही तरह मखा की नुपा मसा के सिंगल्स ता मणिपुर के जोमी स्नाम अमसुंग के आनंद अनिसुब राउंड चंखरे सही तरह मंगा मखा की नुपा मसा की बोनसन के गानबा अमसुंग जोमीसु अनिसुब राउंड चंखरे सही तरह मंगा मखा की नुपा मसा की डबल स्टार साजिद मोरांगथेम अमसुंग बोसन के जुराना आंध्र प्रदेश की जुराबू स्टेट सेट थोइदुना अहुम सुब राउंड चंखरे सही तरह मंगा मखा की डबल स्टार के गानबा अमसुंग विद्याचंद्र की जुराना आंध्र प्रदेश के जुराबू माइथिबा पिदुना अहुम सुब राउंड चंखरे ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ मणिपुर सिंधुना कुंथ्रानिथु सुबा मणिपुर स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप था सिगी निपान दगिना तरा फाउबा इमा पांथुबी कम्युनिटी हॉल कोंगबा खेत्री लेकाय ता पांगथोलगनी फेडरेशन असिदा एफिलिएट तौबा यूनिट स्कूल एकेडमी अमदी क्लब सिंगना चैंपियनशिप असिगी दमकता सानरो सिंग थारकनना बखंगलई अमृतसर नवेंबर मरी दगिना तरुक फाउबा सथगदबा ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो मेन एंड वुमेन टूर्नामेंट मणिपुर यूनिवर्सिटी की मोट सिननब नुपा सानरोई मरी नुपी सानरोई मंगा खंगतखरे खंगलब सानरोई सिंगना अक्टोबर 5 असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मणिपुर यूनिवर्सिटी की ऑफिस रिपोर्ट तौरनब खंगलई हिमाचल प्रदेश अक्टोबर 5 दगिना 13 फाउबा पांगथोकदोरिबा कुरमाथु सुबा जूनियर नेशनल सेपाक ताक्रो चैंपियनशिप फॉर boys and girls ta saru yananaba nupa sanaroi taraga manga nupi sanaroi taraga manga khangkhre khangalaba sanaroi sing all manipur sepak takraw association gi general secretary da tha asigi taret ki ayuk pung taret ta report tawranaba khangali en pritaba amasung en james makata ba order ma thok tri phawba kanaguma club amagi makhada sanabada amphana athing mathamkhre युवा भारत मणिपुर डिस्ट्रिक्ट युवा कमिटी भारत स्वाभिमान सिंधुना योगा की लमदा तेंगमांग पीबग लोइना मसाना असिदा मिथोय मिहलबसिंग मना पीदुना हराव तयामना ओपगी थोरम अमा मणिपुर प्रेस क्लब पांगथोखरे थोरमदुदा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की चीफ पेट्रोल मेंबर वासुदेवा राज्य प्रभारी के एस गोपेंद्र आयुष के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर एन राजेंद्र सुसरुयाकी के रमेशोना भारत स्वाभिमान लुपा लाख अमा मतेंग पांगकी All Jiribam Sports Association Sinduna Tarelak Suba District Level 3rd Division Football League Tournament Mazarul Memorial Trophy Jiribam Higher Secondary School Playground Hokre Hotobaki Thorumda RK Sanatumi Vidyalaya Jiribam gi Principal S Maniton All Jiribam Sports Association gi President M Brazakanta Tournament Asigi Donor MD Bill Bahar Susaruyaki Ngasi Sanaki ba Mesta Railways Club Babu Purana New Life Academy Usa Tholba Goal Amasinodam Maithiba Pikre Hayeng Sik Bosti YC Amasung YDC Sanagani Kolkata September 9 dagina Hogadorba National Jet Kundo Championship for Sub Junior Junior Amasung Senior da Saru Yagadaba Manipur ke Sanro Yankai Humdoi Team Official Tara Thasigi Tang Taruk te Impal Thaduk Lagani
Khanggalaba Sanaroi amasung official singna numit asigi ayuk pung nipan makaita ISBT Khumala Pakta report tawdanaba Zitkondo Association of Manipur gi charol amana khanghali. Impal West District Football Association Sinduna Loitang Khunau da Satriba Tare Suba K Kumar Singh Memorial Cycle Division Football League Tournament ki ngasi sanaki mamia singda IWC Khumbongna MTSU Malum Bugol Amasinoda PAMYAL Pasoina UPC Pisum Thong Bugol Anisinoda Maitiba Pikre. Bhubaneswar da October amadagina mari phau pangthokadrba East Zone Inter University Tennis Men Tournament ta Manipur University gi mahut sananaba sanoi manga gi ming laukthokre. Hosumakata na sanabigi pau boyaning thongjamdagi phangbigani. Meghalaya na Manipur bu maiti bapiduna Sub-Junior Boys National Football Championship for North East Zone qualifying round gi Group B gi winner oikre. Punjab ta pangthokadoriba championship asigi final round da Group A gi winner Assam amadi Group B gi winner Meghalaya na saruk yaruragani. All India Football Federation gi miyang makhada All Manipur Football Association sinduna mamang thagi tang kunthra dagi North East ki state taruk Mizoram, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Manipur amadi Tripura na saruk yaduna Khumbal Lampak artificial tap ground da satarakiba Sub-Junior Boys National Football Championship for North East Zone qualifying round gi ngasi Group B gi aroiba league round match ta Meghalaya na Manipur bu goal ama sinoda maiti bapiduna group asigi winner oikhibani. Match asida mai pakhiba Meghalaya gi amatangarba goal adu Glenis Godfrey line rahana match ke kunsuba minita penalty da sankhibani. Match asida Meghalaya gi sanaroi Aibor Lohang Torlang Winang Pelistar shooting amadi Manipur gi N Rohan L Roshan MK Singshu amadi MZ Lida match conduct tokiba referee na yellow card utki. Pangtokiba championship asigi North East Zone qualifying round gi Group A amadi Group B gi winner oiraba team Assam amadi Meghalaya na Punjab ta pangtokadoriba championship asigi aroiba round da saruk yaruragani. Impal Iski Zaihin High School na Sahitra mga makagi nupa masagi Sahitra Tret makagi nupa masa amadi nupi masagi State 11 Inter School Zen Hockey Tournament ki champion oikre. Directorate of Youth Affairs and Sports na sinduna mamang thagitang kuntra mathoidagi Sahitra mga makagi nupa masagi Sahitra Tret makagi nupa masa amadi nupi masagi team tarahumdoi na saruk yaduna Khumbal Lampak Hockey Stadium na satarakiba State 11 Inter School Zen Hockey Tournament ngasi lotion kre. Lotion bagi thoramda Youth Affairs and Sports Department ki Joint Director KS Pramoda DYASO Impal West ki NG Motilana thoramba pusing oiki. Satarakiba tournament asigi ngasi sanakiba Sahitra mga makagi nupa masagi aroiba match ta Zaihin High School Impal East na Sarangpat High School Thawalbu Panjal Taruk amada maiti bapiduna champion oikibani. Sahitra Tren makagi nupa masagi sanakiba aroiba match ta su Zaihin High School Impal East na Nuksub Impal Sagol Tongba High School Impal West bu Panjal Mari ahumda maiti bapiduna champion oiki. Category asigi nipi masagi sanakiba aroiba match ta su Zaihin High School Impal East na Nongsub Impal Sagol Tongba High School Impal West bu Panjal ani amada maiti bapiduna champion oikre. Winner oiraba amadi runners up takiba team singda thorom mapu singna trophy sing piduna pungning thawatki. Nahakpam apabi Memorial 3rd Division Football League ngasi sanakiba match ta KSDC Komidokna Saipo FC haikang mapalbu maiti bapikre. Impal East District Football Association sinduna tha sikitang ahumdagi team taramari na group mari thokna khaidoktuna Khetrigau gi aba ground satariba Nahakpam apabi Memorial 3rd Division Football League ngasi sanakiba match ta KSDC Komidokna Saipo FC haikang mapalbu goal ahum amada maiti bapikibani. Match asida mai pakiba KSDC Komidok ki goal singadu Ariswas Khan na match ki kuntra mga suba amadi nipu mari suba minita goal ani sanki. Atopa goal aduna MD Ali Khan na match ki taranipal suba minita sankibani. Match asida maiti kiba Saipo FC hekang mapalgi amatangarba goal adu M Nares na match ki yang tare suba minita sanki. Match asida KSDC Komidok ki MD Shahrukh amadi MD Rohita match conduct tokiba referee na yellow card utki. Satariba League asigi hayeng tilpung ahum dabada TYWO Takhel amadi KMSA Kaibiga sanagani.
Amaramda Association asina sinduna ground asida tha sigi tang ahumdagi team tare na saruk yaduna sathariba nahakpam Bobby Memorial Second Division Football League ki ngasi sanakiba match da MAGSU hatana CSC sanungbu goal ahum anida maitiba pikre match asida mai pakiba MAGSU hatagi goal singadu M Bizen athui amadi tomna match ki kulumdoi suba kunmari suba amadi nifu suba minita sankibani match asida maiti kiba CSC sanungi goal ani aduna lancha amadi gaulen na match ki nifu mapal suba amadi yankai manga suba minita sankibani sathariba league asigi hain kilpung amatabada BSU Kairao amadi ASYC Androga sanagani Mamang thagi tang kundagi kuntaruk phauba South Korea gi Seoul da pangthokiba yankai matoi suba Asian bodybuilding amadi physics sports championship da India gi represent tawuna saruk yaruba School of Bodybuilder and Fitness Kwakatel thong jomleka gi sanaroi championship asigi silver medalist Yangkokpam Jupiter amadi saruk yaruba Leitan Them Dinesh Singaloinana handakta Arjun award phangkhrabi sangnarabi footballer Oinam Bemem Devi opagi thoram Kwakaten akham lekai gi nganu lampak community hall da pangthokre thoram aduda Imphal Hospital gi Managing Director Salam Maipak AFC Instructor Soibam Ekendra All Manipur Gymnasium Welfare Association gi Vice President O Ojid Amadi International Jers IBBF and Kisanna Thoram Mapusing Oiki Saruk Yaruba Amadi Medal Laroglaba Arjun Awardee da Thoram Mapusing na Khodol Post Sing Piduna Pungning Tawatki District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mini Stadium Bisnupurda Mamang Tagitang Amadagi Team Tarahumduna Group ani Tongna Kairutuna Satariba Manishuba Ice Pisak Memorial First Division Football League Ngasi Sanakiba Mesta TYA Tinungaina NCYWO Nungsai Sirubu Gol Ahum Amada Maitiba PK TYA Tinungai Mai Pakibagi Gol Singadu Mahesna Merski Mapal Suba Yanki Manga Suba Madi Merski Apibimatamgi Ahapa Minute Anida Sanchibani Mersasita Maitikiba NCYWO Nuksai Chirugi Amatangarba Goladu Michael na Merski Yankai Suba Minita Sanki Amaromda Association Asina Sinduna Ground Asida Mamang Tagitang Kunitoi de Team Taramangan Group ani Tongna Kairutuna Satariba Tarani Tusuba and Balananda Memorial Second Division League Ngasi Sanakiba Metsta IKAC Irengbanna KYWO Kumanbu Gol Amasino da Maitiba Pikre Mers asida mai pakiba IKAC Irengban gi Amatangarba Goladu O Nauksana Mersi Yankai Nepal Suba Minita Sanki Satariba League asigi Hayin Kilpung ani tabada KYC Tanel Kulamadi Tasko Kha Kunoga Sanagani Howsing ngasi no magi okiba inga samasu nongjunu sagi pau pizari Ngasigi oikiba inga sagi pauda ICAR lampel pati prepapaugi matung ina ngasigi khwaidigi sakiba Celsius degree ko Nepal dasming Nepal khwaidigi ingba Celsius degree ko nitoi dasming Nepal nuksita yawi sing manaligisang ayukta sa da mariputara nitoi nuktilda sa da humputara tru oiki ngasigi no suki bagisang ani dasmik mari millimeter ni Hausulo sala pata maru ba pau mo kana pijari ILP gi bill asi maung maril tana puthokna na ba akhang ahising tana duna karna honari haina Minister N Birena phongdokre Yalomi kanana ba JCLPS na changsila pakhongjang ngasdagi amuk makasa thaba hokre amadi Himachal Pradesh ta mitop na lam leiba yadabagi chana kanglon Manipur da su manaba ama thamba yabagi oithokpa lei haina Speaker Y Khemsana phongdokre ISTP ne pizba paw matang solution jare miyeng tabiri basing amukana khurum jare